Aume mena nzaa ya kitandani mabyao ona wipa mabyao mena nzaa ya kitandani patikindu akilasya aivika ukethia uthelile nundu na chao ena nzaa nundu wana mundu ina nzaa ya kawaida ne waliwe ya mituki ona kalio ya liwe maana kayo kaini na ibuna nundu aya mituki nundu ena chao ena nzaa dawa ya ibunu si Aume mwambitwa amina kwikati ya thatu ya nzaa na mino wendo ni wakoma ni wanundu ni wekata ni wanoa na no na twaisi yupa biko mundu muka embwa first of all mwalone na muimi ukethia ni mwa mutu ombola ukethia ni mwa thiombola muketelana secondly twaisi mundu muka muimi wa opituka eka kuija ngona ukoma munengo time ta 10-15 minutes no ekata Manganiti na ke kumukile yimotizo urombo munengo 10-15 minutes athumu relax mwambie walo kwambie isi nuno wabina maingi mwambie omemo mambia nimena talametela matatu ikome na 5 pasa na ingi mundu agita ukoma imwe ningi tiwe tumefundisha kwa mundu komete kuko kito ndokwa na nienda experiment ya thanu alama bidikiza no twanite amino koma munenge 15 minutes no yambi omukwata ngana omwikate ona mutu nini ametho matambite kuamuka pepala pe kuamuka mbe na ba mina amuka no ndio sijua mweka hivi ndo ndiona when there participation akaingi maema wanamu meno ndo participation wabika weleketi au ekata akunenge service wenda service no walonenge wa service kila saa weleketi au omundu menda kuitethia na ikoma ninge pata akina mundu sange maposi yako moko pata na pata wa posi ko tena pata mundu la unapata amina kupata wake mundu sange posi yao na nitokuthinya amina pata wake ndio kwigu ya tena ikoma so akani mai lo participate na mweka na lawama kila saa lawama participate amuja mundume mwiko undu musio with the yakoma nikiwiva na ndero kuona kita iba au mokole teneke kitumi wako na ka short kambe eyanga ivoba ona you this is one no you Aume mombi to that so they are wired amina juno mpaka bobo anundu no wekata ni wambo release you na kuwa while kosa time you from then go while kosa lela ukethia no make sure na koma ni wa mchanga musha mpaka wono amuka ingi na amuka ingi ezo ko chao aicho ko kinduli no yigwo muyo so you akaingi na especially akamo kamba tina wo munene igwosu ekasya ngo and then me mentality ya nailo receive mundume no waileka na koma mundume eke na mundume akina kema na akanweze makila wapasa miaka monza wikia ndono kuchanga mshakana ambe ukona tusel tunga kambe ngula za tubu ndiwe no nazi ukapena dhina ndi ukana no mbundi acha Nada magulusa. Wale bi kasa. Kuno ile mo ile ya kanisani. Ningi na hiyo watu wa kanisani ndio ndo ita. Sasa inozi ya kanisani. Ani naingila mtaitano no kitu nazomi ajibu yaki. Ndio akaima kiano ndo ne kuone style no ambizonguli eno ni tino. Whether no miss. Onethia ndo ndwe kudwa. No miss. Sasa nizo tunene ilo azindiko za naziando katika mitwano. Lakini you watinda upinditi ulinya bakendi. Na ti lazima ukachomwa to style tu akutwa haraka na excitement. No, ni mundu mutumio mwambiye waenda pando. Alenga example ya kanisani. Ambe wathi kanisani yeu. Na wethe pulpit ya wabaa yote ipo mutabanyo tabaniase. Lakini wewe kwa woni wako ya ile bakati. Katika tini kana kila mundu abiki. Dukamuke uzembye ba. Pau katikati we kwache kau. Lakini wende na utabanya so njombola mwako yuko thela wethio bigie katina wa mundu kanena. So you just we need wisdom then no participation ya maundwa nundu ukamuko mundi ukethia wina maundu maingi mataoneka na mithenesi yonthe withia we mundu receive wako mo kifaya mende no ukamuko mundu kadha wina excitement na style mingi ndo lyokulwa lakini ukadha no participate ya the smaller things mundu na wene mu grow imwe big in the ways of kulwa that is difference you kabu but the main thing is
akamailo participate tamayeka akuvithira nyapa ningukuldwa which most of the times they are not storing they Aume saile mewite moyo no ke kata mayo kulya kindu kwanza mola waka kwenda uchangia masi nini zi ndo kwenda kwazi lakini ni pole ni sana nenda kwazi ai andu asume ugia ngugudwa wala maumizie ba makodwa maze mevike ise misingi na niweza mama ile yako mundu mana leo kule zinza and especially watu manita na ondo aya number 2 ni maze nimebuye misingi ningi matuko yake pendi keti yo tutethia neka na tumeku kabisa aya secondly akala makola kwezindu isu mwana ni maere la kuta digital platform oyitu so long as mundu mukaye na kasimo tika mulika mwizi no mazi zindu isu mametandaoni na tunaize ethandi tukwenda mezi yito yongama na metwano yito kwitha ne yongama andu ni mateka advantage ya jao ya information nundu kwena information binge muno kila bandu namba ya mwizo twaizie Aume timo o memoka menjo ya sex ona gani menjo ya jao sex tofauti ni kana unu try iwe traditionally try iwe tweza kana ni try ile kwitwa na try ile kwitia na try se bana badikedo ino ile manyai bandu bawe kale bu kumya jamaa dika tazogolo amineta na go no ndio kwata mudia jamaa no minie na ni wakoma o ndio kwata mudia no minie na ni wakoma ona kuno wa ile bwikata through communication or positive communication ukamwe ikwemba ile wi wona wa mina metukia no die gata dia ne yawa no unde vyetu kamino imwe withe no wa mudabia na zala gindo ka rebuke wa mbe mugode wona aweka na ngani anda ndizibe ndungiza hiyo kama yo kwa kuno mtokwanya you ambeka ni ata weko gumbaka kikona wakoma you atabia mundu mi withe awamu mina you zaingi Aume by the way akana mungu endore na namo yitwe Aume zaingi bakwata zo nika unduka ini muno wona Aume benga theozia ni mo powerful pai mundu me powerful mbe wa mundu mugo kwenda bayingwa onomwe you edano kwenda zindu neza mundu ayo mbolana umundu aundu kwenda ambora withe niwe kata mbe wa ndo mu praise ugilie ego yake nundu ame mazumbuane ego muno withe ego ni wa masanji enda utindo aiwa kuna neza umwani kwanza duniani bayungitake ni wewe zokona zindu neza onere kunona nika nawe they wake up wa masanji ego mwamu atukengane aye tukengana mazi nundu twaisi you need to be wise na wisdom and positive and to talk positive things nundu nogera niwe ze jamaa ya gune malenge ndege no katinda Aume ni mwana wekangana ziata mundu uzo akeza rija ugemwe encourage eza kwika mundu tofauti na niwe ze every time mukamwe ajao be useless mukamwe andeke duweze actually abiga abantu akambia kwanza wala weze meze ni moao you kengeke kwenda mistrust kodwa zekela ke mana encourage mundu akutwenda azya mukenge but mu encourage mundu dinene sadly kwekata kumukengana use positive words olondo we akana ka guze neza na wakana guze tezukulu mami you are the best you can do better uzuti obongo by the way matches of course no is the reality the reality is a bit different but those words give somebody motivation motivate ya mundu ekase wana banokulemea wa kwa saingi akane akane mekase na tukweka kwendela kwekwa kile vida na twaise ba mu the nyonge na ido no ndwikata mundu no kuyosea na gete dio na zindu inono nezi yako so long as we mudrai we legally the wife we na freedom ya kwekondo kwen